ما بيعديش ضوء، ده حجر جيري. بص هنا، شايف انت الضوء معدي ازاي؟ يعني ده الاباستر منفذ للضوء بنفس النقوش. برضه انت شايف نقوش موجوده وبتاع، صح؟ انت لو بتبص هنا مفيش الحيطه مستويه، مش كده؟ وهنا الحيطه مستويه. بص الحيطه، بص الحيطه، بص شايف النقش اللي بيظهر ده؟ شايفه؟ شايفه رافع ايده ازاي؟ اللي هي كده ما بقاش موجود. بص شفته بيظهر ازاي؟ شفت الشكل اهو، ده الملك وهو رافع ايده، شايف؟ بص لما نرجع كده ما بقاش في حاجه، الحيطه مستويه. الجزء اللي احنا بنشوف فيه دوت هو اللي معمول من الحجر الالاباستر، يعني الجزء الثاني الحجر الجيري مش معمول فيه. الالاباستر منفذ للضوء بدرجات. فهو عامل ايه بقى؟ جايب شريحه من الالاباستر زي دي كده، الحيطه كلها معموله بشريحه من الالاباستر. الحته اللي انت شايفها من بره منحوته بالنقوش العاديه اللي انت شايفها، الناحيه الثانيه منحوت فيها جسم الملك وهو واقف وعامل كده. فبالتالي لما تتسلط عليها الاضاءه بالزاويه دي هتبان ليه؟ لان في حتت هتبقى فاضيه من جوه وحتت مليانه، ولانه منفذ للضوء الظل بتاعه هيعمل الشكل ده. طب هو ايه غرضه من انه يعمل حاجه زي كده؟ على الارجح ان هو قصده ان دي نقش للقاء بتاعت الملك. احنا مش قلنا ان الروح في المصري القديم كان فيها مفهوم كده غامض شويه اسمه القاء، اللي هو مسؤول عن حمايه جثه المتوفى. فكانها موجوده ومش موجوده، انت مش شايفها بس هي موجوده. وبالتالي لو اي حد داخل هو على طول يحميه.